At tingaro din ti napili ken napadayawan nga surat nga maingkan biag ita nga malem ti problem of the day ni Johnny. Ana paulwan iti high school reunion. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam at Johnny. Dear Cousin. Umunaman ti amin kablawang kay man iti naragsak nga aldaw dita Nemars Studio nang runa ken ka nga timonda iti nga programa nga magustuak launay nga dingdinggen kasin tunggal adawayak. Kadyak ni namnama nga iti maysa nga aldaw ket syakto met ti maysa kadag iti agtaklin iti parikot na. Ngamin adda parikot ko iti asawa kasin yung tadimet la maminggan. Dimet la maminggan nga agsiksikog. Siguro katawaan dak no kastoy ti parikot nga itaklin ko iti programa ngem agpaiso. Nadagsend dati nga parikot kasin yung ngamin walon ti anak mi iti asawak ngem kayat na pailaeng iti agsikog nga lumabalbalin ka no aging nga di agmenopause kayat nalatang agsikog. No kasano nga nangrugi ti amin kasinyong ken no ape nga kayat ti asawak nga halos tinawen nga agsikog kastoy man nga rugyak ti amin. Agsangsangit ka di bakit? Nini anay ko. Ay, apay, anya ti nasakit mo? Anay ko. Bakit? Ibagam kanya. Abelit ko anak kinuam. Perla, api agsangsangit ka. Kanya anya ti agalim nga sakit mo. Perla, ibagam kumakanya. Kat madanagan kalinduusang nga pa yun. Anay ko, nagsakit yung pusoong ko. Ha? Anya? Oh, kahit itaray ka ito ospital? Saan? Anya nga rod? Ada ka di tumtumarim ka dahil nga sakit mo? Ada. Anya? Ibagam kanya. Ibagam kanya kung nandiyan taramid. Italaing ba't nga nakita nga kasta ti nga kasta nga agalim ti sakit mo. Unan tadabita pa nga nagden na kasagasawa. Angim saan nga naskin nga itaray na kita ospital Johnny lakay. Angim det alangam ket ni kurang nalaing ket ni kasla ni sabalin ti langam. Iyawat mo deti pagyan ti agas ken ikan nagiti danong. Sige. Ken dito. Anya nga agas ti kasapulan. Dita. Agri ka. Dita kulay ada kulay pink na. Agri. Detoy. Deti di tanong. Agri ka ta. Siya kung timang lukat. Para anya dito Ken anya ka dito sakit mo. Api ngagsaksakit ti pusong mo ako nam. Agreglaak ngamin lakay. Anya? Kastuyak no agreglaak. Nakaro ti dysmenorrhea. Kastaya? Kung naglanoan yan, damukit matay kan bakit? Anya? Makaro ka mo. Ag dysmenorrhea ag lang lakay. Unang May atin? Saan mo't nga dagos nga umepekto ti agas si kamot? Kaya nga ron, kabay lang. Anusak ti sakit na. Tanabayag nga panawin nga anusak ti ito.
Talagang sakit mi da ito eh. Uray ni nanang ko it kastoy ba't ti sakit na. Nakarong agdisminorya. Iso nga. Iso nga niya. Iso nga. Iso nga ado kami ngagkakabsat. Ha? Isa nga dosena kami. Anya ko mati koneksyon na. Basta, di mo maawatan. Kaputa di mo marikrik na. Di marikrik na. Nasakit ti pusong ko. Nang, Anya day jay dyan eh. daman salud-sudik ka ta kayo. Anya nga ro day jay. Malagip yung kadi pailaang, di panawin nga agregregla kayo. Anya? Anya sa lunsod day ta. Ala, sumbatan nyo lablatan nanang. Numalagip ko pa ilaang day di panawon nga agregregla ah. Una nang. Gawan na. Uri bakit ako nabarok aga sa anak met pengagkabaw. Anyat panagkunkunam kanya. Nasakit ka di talaga nanang. Anya? Nasakit ka di nga talaga ti pusong yung tunggalagmens kayo. Depende mo't ah. Siyak akit. Saan kumot unay nga agalon ti sakit na. At dadagay ti daduma nga nakaro ti panagdisminoryana. Iso nga managpupungtot kada di mo maawatan ti galad dagay ti babae no kasjay. Angam siya kaslaawan lang no agregla. Aya, Kaya pinasaludsod mo dayta dyan eh. italaan nga rod nga. Italaan nga rod nga napuutak nga. Kastaonin ti panangagal ti asawak ti panagdisminuryana. Ta, awan pa imot makabulan nga nagdin na kami. Sipo di nagkalay sa kami nanang. Angam nakaro ka di unay ti panagdisminoryana. Ikaw na nanang. Kurang na laangin kit itaray ko't ospital di rabi eh. Permi ti panagas-asog na. Kastaunay pa ti kastaunay pa ti lingkod na. Ay na, madanaga na. Ang indo kasta. Saan nga aming nga babae? Kit mapatpadasan ti asawa, kasta ka dinanang. Wen, depende nga min dayta. Iti babae, anda dagiti kabailan na nga ibtura ti sakit ti disminorya. Dapat dagiti saan nga agdisminorya. Anya nga ruti agas ang dayta nanang. Anya ti amok apay doktora. Imat nanang. Di lang mo't makasarita nga, nasayaat mo't. Kakasano gatsak ti pagsaludsudam kat sa anak mata doktor. Kanda magami ti asawam ano nagpatpacheck up ideng. Hanggang ti amok dayta. Masla narigat man nga agasan dayta. At dadagati tumtumarin danukwakat. Nadangarod nanang. Dati tumtuma rin ti asawa. Inasarita kiti bigat. Kat impud nuna nga nabayag gaya mong dayta nga sakit na. Already, agnubyo-nubya kami palaeng. Hanggang di nalay bagbaga kanya. Taita kami mutlaeng agden na. Tasa kami mutla nagden na, edi nagkalay sa kami. Hanggang dagayam ka dyan nga sakit. Gagangay dayta. Aglalukit na eh. Nalakayan gan nabakitang kayo nga nagasawa. Oo. Kanya nga rin ti mabalin. Mano ti tawon nan. Talupulog at inom nanang. Ay, agawaan nyo kit na eh. Saan ka di nga inkariyo kanya. Da kay nga agasawa nga. Darsin nyo timang ti apo ko kanyak ah. Tapno at daaw awirag. Taadayumot ka ron. Dagay anak damanag mo. Aramidin mo ti amin nanang. Ang daksanggasat na nagreglamot idirabe eh. Kahit nasawin, better luck next time nanang. Alaga, iagawa yaw. Sagbay nga maladaw ti amin. Amang ano. Di kay tumakaanakan. Nagladaw kay tumot namin nga nagasawa. Ala, ituloy kon ti agsibog kadag iti mulag. Johnny! Johnny, umay ka na. Uy, mabit laeng. Jak pedalbas nga nagdali man nagbakit. Ay,
Paspasa natin kanto glabaren, to may kanto dito silentan. Wen, umayin. Malpalpasa ko. Una yun na yun. Deti man. Ay, mapasamak manan deti. Deti masansan nga rarabidin ti asawak. Sigurado. Panakpak time manan. Itata. Kapertil na. Alan, rugyantan. Tabaring no makabuo ta itan. Ay nga, magagara na klaunayin nga. Nga agsikog. Magagarang kalaunayin nga madan ta iti anak, bukod ta nga anak. Wen, ken siyempre, dati nga tawen ta. Amang ano marigatan tanto, no, di ta yagawa. Iso nga gundawayan ta amin nga panawin nga ada gundaway ta nga makaaramid ta. Di talaan mo Iso nga, sige, ikatan mo ta pagananay mo. Oo, sige bakit? Sigurado ka di. Kapertil mo ita. Wen, binilang ko. Binilang ko manipod idinaudi nga nagreglaat. Binilang ko ti aldaw nga naglabas. So ita tirugi nga kafertil ko. Segon ka dati nangibaga kanyak. Oo, sige nga ron. Yeah. Rugyan ta nga rudin. Bakit? Sak man langan, nakabaypayag ka. Ha? Ala. Isarek mo. Ha? Unahin. Hindi ta pinagrinuman sa bakit? Ala, din. Umanay day nga pa naginagiktan. Awan ta sayangan ta ko mga oras lakay. Tanabakitan ka nalakayan ta nga nag-asawa. Alangan ba't nga? Agrinuman sa tapelang sa anak mo na masikugan no kasta nga rumruman sa yung naklaan. Umanay day dyan. Una ka mo ta. Alay, sarak mo. Tataka fertile ko. Sige. Nitipungan. Ngun gaya. Deta tibilin da. Deta, tatlo na nga to ti patong kuno kwa. Tapno no, alalis to nga bumaba dati tubog mo. Sige. Alan. Iusok mo, tapno no, marugyan da. Numakay na naka. Sigin to manin Alan to manin, tapno no, dagiti imo na nga tubog, idoron to dati may kadwa nga tubog. Anya? Ada ka di kasya Basta. Siguro Baka no, ado nga tubog ti sirek mo. Alalis to ang masikugan. Wala, malangan. Basta nito numakay na ka. Wow. Yeah. Johnny. Perla bagat. Alang sige. Alang sige. Bakit? Sabi ko agpaiso nga, makabuutan. Diyak mo't karon kahit nga, malakayan ang kaawang putot ko. Nasken nga, masikugan kang bagay. Isang orga yagawam, kinagpaminduakan to. No kasapulan, agpamitlo ka, no kayam lakad di. Anya, no kaya ka. Sige, mapanin bakit? Sige, Erwarmon, pigsam, nabaring no at adayot, pakadanunan na natatubog mo. Dakadikas jay, basta, bakalaan. Sige. Kasta. Saan mo palang iikatan Anya? Kat baka na dapat tinabati. Ibaybayag mo. Alabay, ituloy mo. Tapno mapaspas nga na laing lakay. Tapno na sigurado nga sumrek aming nga tubog na. Anya? Ada ka di kasjay? Bakalaan. Alan kahit ko nga agsikuga kun. Iso nga, saya atin tati agaramid lakay. Ala. Gara ka. Anyan aramid Agpapatang kayo na. Tapno maipit ko.
tapno no mapaspas ka nalaing. Ala, sige. Irwars, basta. Yeah. Basta. Well, malay mo lang. Dapat nabadbati nga. Ang tartad na. Unay ka matin bakit? Mabalin nga ka tinan. Aguray ka. Uray mga 1 minute pa eh. Ha? Unay ka matin bakit? Katsig sigurado. Sige, sige. Tala 1 minute ba't kid diya? Ala, ang palag ko na. Awan, niniawa. Naikat mo tambagat. Pay. Tsaka mo. Kusa mo latang na ikat. Ata, limok ng mat ngamin. Bakit? Unay mo. Kasano nga rutin no dati nabatbati kat. Isu ka MDJ ti mabuuta ko ma. Ay na, unay ka matin bakit? Ikararag takit di. Nga adan mabuuta. Kaday ti nga panagkanahid ta. Ang kasti ko naktap na sigurado. Naskan nga sidsidampay. Nayunampay. Agpaminduata pay. Johnny. Ala, sige, sige. No, isuti ko na. Bakit? Sigamot gayang batch. Ay, one batch. Sika nga talaga tirinandak. Ada kami tiwaangay nga high school reunion tayo. Into no umayabulan. Ket umay ko iyawis mo't ada mo ti pagsasangwan tayo. Ket naibaga kanyak ti presidente tayo. Umayak dito ibalayaw. Tawising ka. Ay, ito no umayabulan din yung batch. One batch. Namiira na mo iti Sabado iti Rabi eh. Ada parada, wano motor kid iti bigat. Ada ka di trabaho ti Sabado. Mabalinak ba't kid ding hangag trabaho ang jak sigurado, batch rayan. Anya. Abay. Ada ka di papanam to. Awam ba? Ang saan ko mapanawan ni bakit Abay man. Aginaw kami ni bakit ko batch. Ay! Pundo ka de. Un batch. Ay, congratulations Ay da. Mayat man. Alis tumad gayam nga nasiguro ni bakit mo. Kaano lang di nagkasar kayo. Tiamok pekit idin saan kayo agasahang kang agasawan. Di kat saan da kanton nga kankansyawan nga awan pa iti putot mo. Idin to nga nakaputot ti kaduan nga babats tayo. Awan nga rod. Palubos ni Apo. Sabi ko nasalun at to nga ipas ngay ni Perla nga asawak ti umuna nga anak me. Umuna. Dapat plano yung pasarunan. Una. Gundawayan mi kid data bakit kinlakay kami nga nag-asawa kini Perla. Ay, congrats pare. Ay, batch dyan Agad na maawata mi no di kanto makaumay makidar ay ti high school reunion tayo. Kapigsa nga ti inaw ni bakit mo ako na. Mala, ulitek ti mangkablao kada kayo. Kindi bakit mo? Agyaman na. Ba't sarayan? Ay na. Nakaragragsakak nga. Naubak. Iti umunagon daw iti apo ko. King ka dyan anak ko. Nakita nga rin ti ekspresyon nyo tayo nanang. Ay na. Sabi ko baling kayo nga kabadangan mi. Ni Perla. Iti panang padakil mi iti anak mi. Ay, namnamaon nyo dahi ta anak ko. Pakaragsakak.
no siyak ti kabadangan nyo nga mga awir iti apo ka no lamabali na katuray siyak kanayon ti mangubak yung mga iwan kong kuana. Alagit agyaman ak nanang. Ket, kumusta mo ti asawam? Ay, saan ka numot nga narigatan nga naganak nanang? Iso nga, makagaraw-garaw manan, napigsamot manan. Ay, ket nasayaat agyaman tayo itindi apo Diyos Tina, tinarabay na ida nga aginahan ket awan iti dakes ang napasama kadakwada. Bayat iti panagpas ngay ni Perla. Uwin nga rod nanang. Dahil tamot ti pagyamanak launay kini Apo Diyos. Johnny. Oh, abay. Nakaturog ni baby. Anya? Di ka Shh! Saan ka ulit makatagariya? Baka makaring. Anya? Anya iya tira rasaas mo. Nakaturog ni baby ko na. Oh, ket. Maturog ta na. Abay. Anya ti problema? Kayat ko. Ha? Anya? Kayat ko. Anya ti kayat mo? Anya ti sinsinyas mo? Pingap-aprosan mo dati kukwak. Di mo ka di kayat? Agaramit ta iti ading ni baby? Ha? Anya? Okay. Kaanulay din naganak ka. Bakit? Mano palalawas? Mabalingin. Normal man ti panaganak ko. Kinsa anak mo kunay narigatan. Napigsa ti pain tolerance ko. Nabigsa ti pagi. Ano na? Detan. Imi nga rin lakay. Mabalin ka di. Ay, unay ka mo din? Kin may salag lagi pa. Amang marigatan akton ngagsikog no kasto. Ikit ni. Nabakitanak ka nakasawa. Nalakayan ka mo. Nabalaking ka. Ha? Tas ikaw, ori malakayan ka, makasikog kalat ta. Siya nga rod. Oo. Siya kat... Kumbaga siya kat oras ti kalaban ko. Jakmat kaya nga may salahin ti anak ko. Timot kaya ko agad adan tumot ading na ni baby. Naragragsak man laing no. Dapat ti may kadwa nga anak ta. Ay. Unay. Di pa'y agsaro no laing nga taon bakit ti panagsikok mo no bilang laing. Kat manano kumang, kasti kunak, kalaban ta ti oras lakay, kalaban ta ti panahon. Iso nga lang, syaklatan ta kinarabaw. Ha? Saan ka di nga, alalisto ka nga masikugan, okay lang. Ay na, saan ka lumit nagpaypeso na ichay, ure ka no syak te kinarabaw, mabalingkit ni, nagsikugak mo tin, kaya nasaon, healthy ti matres ko. Basta lagi di tayo ito numalpas. Agdatakto adagos. Sige. Sige nga rin tayo akirabaho ba? Napanuwag ita. Wala ka. Asin no, DJ, imay itay anak ko. Dati bats ko iti high school day jay, nanang. Anya ti rinanta na. Umay agawis, nanang. High school reunion mi ngamin. Ang, jakmat man makapanon. Taagi na umot manon, ni Perla. Ay, supay Alakit mayat ba't kid di anak ko? Ta nagsaron no, ti pa nagsikog na. Ta di tayo laam mo Amangan no, inton sumaruno atawan. Ken inton sumaruno, paikat marigatan taon. Ta deta nga raon, nabakitan mo't nga nagasawa. Nabakitan ka nalakayang kay man. Anusan nyo laeng. Ta narigrigat tulat agawir no duwadan taon. Basit tupay dati inauna. Ang
Ti pagsayaatan na akit na pigsaak mo't pailaang kakabadangan nyo nga agaw awir tao. Agyaman nanang. Ala, uri maragsa ka lang ba't kid eh. Taos to ti kunayo. Mga no, narigat ton nga agsikog ti asawa. No, ibaybayag mi pailaang nanang. Ay kiwan iso nga, okay lang nga nagsikugmanan ni Perla. Ay na, magagara na, nga duwanton ti apo ko king kaanak ka. Ay, lalaki kumamot ita, tapno adda babae, adda pa'y lalaki. Sapay ko maananang, lalaki mo ti kahit ko. Unay matdaytan anak ko. Diyak mo't impagarop nga kastaw, iti mapasamak ka na kayaw. Nanang. Ay, pasensya kay mo ti nanang no. Gapo iti kinaadon nga anak may. Kutnay. Nagkubkubo kay pa yan. Ay, ala kita, sana balin Kasanubot nga min tapi nagsasarunuyo ti apo kaw. Kay itan, may kawalon nga panagsikog ni Perla. Iso pa ananang. Di namat kayat nga ti saan nga agsikog. Kat ag-ana kayo na ag-control kayo. Apalaygit mo. Di nangor kahit nanang. Anya, kaya ape ka no. Di namat ibaga. Naragragsak ka no, ado. Tayo nga min pamilya nga, di pamilyada. Sa nga dosena da nga kakabsat. Ay, di ka takamot kaya't na ako. Sa nga dosena mo, di kita anak na eh. Anya, ay, baka adumot tan. Baka jak tumaabutan nun, dati may kadosena, may ka, sa nga dosena nga apo ka. Ano ti kayo sa una na? Baka matayak taon ay nanak ka. Kurang nalag kulpit bagi ka, unti panagaw awir kot. Lasod ti pito atawan itan, may kawalon to nga apo ko kingkan. Di tangaron ti rigat na nanang. Naibagak kini Perla nga ustunan. Di namat kaya. Taapay. Diyan ka mo. Baga lang nga, santula ko nagsarding agsikog no. Agmeno pusag. Mano nga taon mo ito nga. Diyak ma-atendaran dito high school reunion me. Anya. Didak pa kidiyaw awisen na yun. Nagsarding dan idi may kalima. Makitkita dalayangan iti social media. Nga masikog ba rin ti asawa. Kaya nga saan dan nga, sayang ti oras nga may mangawis kanya. Sabi ko, nakaragragsak ko man, makireunyonak man tap na no. Makitak mat digiti sigud nga gagayim ko idi high school. Nabayag mat kajak nakitkita idan, manmanulang mat ti makitkitak katakwada. Alakit. May ran-ran na pa ay. Ngano, kaano mo ti reunion may. So, kinapigsat panaginaw ni Perla. Kasano kay tinawon mo, ti kayat yung panagsikog ti asawa. Iso na laing nanang. Saan ko kayat? Umanay ko makanyag di talon. Ang nay. May kawalo dito yung kasigugnan. Kaano nga tanga agpatingga. Di nga ta mamingga Aging nga di agmenopause. Unay mo tayo. Ba't sarayan? Ti amok man no, didak malagip ka awisin nun, iti high school reunion tayon. Ay, kwa. Limabasak la dito, ita adda nga rinantak. Padas ko latamot ko nak Ang nupay amok nga mapaayak ta. Masikog manan ti asawa. Bats. Uwan nga rod, bats. Nakita kiti Facebook. Uwan nga rod. May kamanon nga putot mo king kwana. May kawalon doon, bats. Ne, unay. Mayat mo't kidi ano umay ka kuman, no may pamuspusam ti umay makidar andi ngay mo, iti reunion tayo, pare. Tapay mo. Good. Tap no maibagam kadakwada Kada kami kunak kuma. Tiyan niya.
Nga, dati, kuha nga, kantsaw mo kada kami Anya? Tay balis mo kada kami, ta nabayag ka panahon nga kantsawan da ka, ta awang mo laputot mo. Ta idi mun una nga pa nagre-reunion tayo, kantsawan da ka, di ti kaadwan, ta si kalaengen ti awang pay putot na. Agim nagmayat san no may ka maki-reunion pare. Ha? Apay mo? Apay mo ka na, nagmayat ko kung nam, pare ng Ryan. Kaya agasam, balsam dagiti ng kantsaw king kaide. Kasano? Aki ibagam kadakwada Oh, siyak dati kantsawan yu ide. Nga awang putot na. Ang imita. Da kayaw, agap apo ko kayaw. Siyak, putot ak palain. Ulama. Hunay kamot. Kaslada mamukha kas na Asin daw. Dati buy-buya ak ti Facebook no ka. Ay, data Facebook. Uy, at dami buya ik nga nalingag drama no ka. Nabit pa imot nga na naganak ni bagat na. Ang agap apo kong samot din, di kiti bats na. Ay, uwag kasla ka dyan. Alagay padas mo ti umaya. Ta iba, balsam, di kiti nang kantsaw king kaide. Saan ka di nga mesa kakatagi dyan? Ay, one bats. Alagay, balsam nakbat, ano kayat mo? Napudnumuti ko na. Ada kami nga agap apo kaon. Sika, putot ka palaing. Bats dyan eh. Johnny. Johnny. Abay. Nakaturog ni baby. Sino nga baby? Ganda ka tuta pala nga baby. Favorite ka. Unay mo. Kadating rod may kapito. Unay, diyak pag hindi malagip tinagnagan. Di ka na, nakaturog pa yun. Nakaturog da amin. Tadwa kami matkin ni Alaysa ti nang paturog. Tinulungan ti inaunang anak ta. Anya manin aya, tiket mo nga ibaga. Anya manin aya, tiket mo mapasamag. Haperla. Amangan nga min agreglaak man. Agreglaak to next. Ito no may alawas. Ha? Wala na. Jack baka Jack pa nagmenopause. Anya? Di mo sawin ka kahit mo manintag sikog. Kakaasi lang nga rule din da tao. Uray si ka, kakaasi ka pa yun. Bakit ni? Tanakad adungaw awiram. Kayak mo't lakay. Pinasisita. Ay ginga nga Jack agmenopause. Jack, di kaya ko agsiksikugak lata. Di mo ko na nga tuladam mat ni nanang kintatang mo nga. Na nagsarding dalain, di sa nga dosena kayon nga kakabsat. Awan mo tidakas na. Angim nagrigat, bakit? Kinayan tupay na tatanggin nanang ko. Kat ni gagangay, nanumulaing mati biyag mi. Anya, ti kayat mo asawa. Unay mati. Ang aasim ko mabakit, ital natan. Tsaka ulit kayat. Numabalbalin ka, tsak kayat agregla. Anya? Tumabalbalin ko sa anak agregla, ta nagsakit no pati pusoom ko. Anya tiket mo sa bakit? Isuwag nga kahit ko ang kanayo nagagsikog, tapno jak agregregla. Ay, iso ka ditirason mo, no? Apeng nga kahit mo agsiksikog kalata nga tinawen? Kiwan. Dado agsikog, agkat awan mo ti marik nakakasjay, awan mo ti morning sickness ko, kwen oren no aga nakakit. Kasla, jak peke di mapupuutan nga rumuarin manipo di ti tiyan ko. Anya? Wala ka. Nagalistula kanyak ti aganak. Angim di ti agregla. Ay na Diyos ko kasla akla mata. Isuray-yuray talahin nga nagmenopusak mabalin ka di Johnny. Ay hunahin mabagtitak mo ti. Siyam nukwan di anak ta. Siyam nukwan ti putot ko.
Kayam ka di palang bakit? Kayak mo't pilaing lakay. Unay mo't. Ay, ako rin ka. Mabaling ka di nga. Mabaling ka di nga. Urahin ta palang agmens ka. Ha? Apay nga urahin ta pala. Nga mong lang arodin. No kasano, ti kasakit, kinasakit na di busong ko. Agrigla. Amang ano menopos kan. Mano pala titawin ko man. Unang ni. Mano tawin mo 40. 44. Oh, 44. Ag 45 bakton. Oh, dantaning. Adot agmen menopos ti kas nga tawanan bakit? At tama tumabot ti 50 na surok. Ha, di mo sawin nga. Aging ka nga, di kag menopos kasano nga rutin no 50 tawin mo. Iso nga manayon ang pay tilima ti anak ta. Kaya ta mo, nagagat ka mo't nagagatak mo't. Nabigsamot pala nanang, nabigsaang magkubkubon bakit? Kasi mo't ninanang. Madlaw ko pa nga manulaw may dituhin da liklikan na mo ti agawin ti apo ko na. Basta na kayan. Anya? Unay gamot din. Tala pagbagim di pang panunotem. Anya? Tala rigat mo nga nagaw awir. Kasi nga ro tirigat ko nga ro ngagreglan. Nagdisminorya. Di mo lang kami namuti sa gitna. Tiyan Hey. Unay kamutin, bakit? Ay, aguli ka. Madi tumangkan. Anya? Napakasti mo, patangkan. Madi nga raw. Pakasti mo. Pakasti mo. Madi ka. Haan, nga tumangkan. Awa, nga tumangkan daydan. Pakasti mo. May kantang. Jakayat ko lang. Jakayat. Ay, tiyanik sa liga. Oh my God. Ay, nakariing din ang daktan. Ay, may mayat. Paturugin man rin. Tilada kami nga mapampanunod mo. Unay mo dati kabiyagan. 8 lang karutan, di pala mamingga. Ay, pala. Nagmauyo pa yan. Nagsurat ak nga rod iti programam kasinyong kahit kung mga pabalakadan dati problema. Ado ka nun tinapadasan ti asawak nga agas tapno no mapukaw dati disminoryana angem awan matlat ta. Imbagak pa'y nga agpa-injection tapno saan nga agmens angem madi kano ta nagkaro kano ti side effects na. Di na pa'y kayat ti agpills, kadaan niya, anyaman. Nagrigat ti kasasaad ko kasinyong tasyak matlaeng nga rod ti mangmangged para kada kami nga pamilya, para iti asawa ken ti 8 nga anak mi. Nga ti kayat ti asawa ket manayunan pa'y ti maysa. Ay na Diyos ko. Iti agdama, bayat nga agsursuratak, iti pakasaritak nga ibasam, kusko silapan nak ti asawak, takalkalpas na laeng nga nagregla ket kastaunay manen ti panangagal nat sakit na ti disminorya. Manungal daw meten nga di nakasarsarita kasinyaw. Wen kasinyong saan kami nga okay ti asawak itata. Kagura naklaonay tadyak pinagustuhan nga sinikugan iti may kasya magundaway, may kasya madaras. Ket narik na namanen deti kastaonay kanot sakit na nga disminorya. Alangan mo't naanusan na't manong atawan tapos ita dinakit di maanusan. Kay kahit nalangin tagaw awir ti nakatado nga ubing. Ngunay mo tan, nakatado mo tan. Awan makipinatangkinak mo ta. Apay hanggo mo ta basol. Pudno laay, usto laang mo tinaramid ko. Saan ko yung palubos nga mapatgan manen ti kayat na mapasamak nga agsikog manen tapno di na marik na dati disminorya ti sakit na. Siya nga ron. Ay, apo aya. Kasanok nga ilawlawag iti asawa kasinyo nga
isardeng mi kuman. Isardeng nan ti agsikog. Usto na. Sobra pa kiti dya walon ang. Ti kasasaad ti biyag mi ket baka kakaasid ang tulaeng no di min to mapagbasa ti dadduma kadakwada. Baka di min to kabailan ida nga maikan iti naranya nga masakbayan. Kada kamin to ti babalawon da. Wala ka ng dakman kasin pangaasiyo. Tulungan dakman. Sakbay nga may law anak kuno maatiw ti riknak ket manhayunan manen ti walo nga anak mi. Baka kadyak matakderan dati panakipinatangken ko ket iti asawak ta siyak ti umuna nga agkulpi wenno siyak ti maatiw ket bumigayak tumanen. Ay abo aya. Baka jak tuman maka attendar ti high school reunion into no may atawan. Tunggal high school reunion ti batch mi kasinyong kabigsat panaginaw ti asawa. Into no sumaruno nga high school reunion mi, jaklaan mo. Ta di pa'y sigurado. Ang sabi ko malawlawagan ti panunot ti asawak. Isardeng nan, dito nga kasta nga aramiden na. Nga likliklikan na ti panagregla babaen iti panagsikog na. Dahil di ka ti pakabuklan, ti makasalita, sabi ko magit na kapidot kay ti adal, manipod ka dito nga surat ko, ket agyamanak ka ti makaitin ti balakad. Ket agyamanak met ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga pakasalita. God bless everyone. Tuy ag problema pagayam mo, Johnny. Thank you so much, Johnny. Ti panangiburay mo kada kami dito nga pakasaritaam nga nakakaskas ang launay ta. Imagine may salain nga ubing ket paka-stress amon anyan to lagi din ta 8 nga awirem. Ay biyag